Yalla, moi j'ai pas su pour votre départ quoi en fait. C'est ce qui ne devait pas être. On y compte onda. On y awawa arde mini. On y attend, je vais te revenir. Andi, il fallait d'abord me mettre dans l'organisation. Na mi motum ya mi jodo donc mi yoba isuduma duma. Andi si mi wadani ko kanko waduita. Il fallait me mettre dans l'organisation. Binta dono andi oye oido ye oya ko Bill andi ko kanko no gerde ma directoire campagne duma on telen kankanton. Bill Code. Oui, Bill. Maintenant, le matin, message ma kongajo no rondo a yaltinde mo lama. Non, c'est pas. Voilà, le matin, au Windalang, on dit mon frère, on dit bouge maintenant là. Team, hakunengala. Après, mi no di Ibrahima, mi ni wala metta mbudi ani, chogu drono. Mi do yade kankanton. Mais mi tahala ngai goto. On a abu madante donjon depo. Voilà toute l'histoire en fait. Après wadani mimbudi ani na fiar simi ala no pasi ma aduma nigo mais ko warti parce que ko men haldi simi walli bebe jonni tayla parce que les armes wala no ora mi hayno. OK. Afam c'est comme ça ça se passe. Donc marakula nyon fo mbatondera. Non, dundo hande mjabani parce que comme yat ton konfo men jabata segre wadi wodondiru andi wo sae no kura tai foko bumbe ombu water ne ko tahulbe anga daira de didino gongama afami yare ko imagine woli pular piji minno mi muda pular goy dum mi sifata ya muda mi muda o mi pullo Kompullo mo gawal kumbia gadi. De pullo me pular jugara wa wata. Wonno uma surson ti ko paske anu sengedi take watafa odo no ngasika ko farado ko jettani ay mo wadi do ko gentiyon ko don golle makko Allah sofi ni kattirobe be Allah tippina ne erni wa lubinga Oro ko ministre de capture wadi tap adada do fettoga amina ministre de capture. Maintenant, voilà ce qui s'est passé. Il était plus proche des Malinké que nous, parce que quand on a la Maninka, avant, quand on a pillé Ibrahima, qu'on a beau artira, au Waddei, comme manipulateur. Je t'explique. Mimi ino robinta misura tano mi piji ni fop je wada egbe on mialtina do miala si metima kwa ngandi si welima jetirno o ara no jodo de manika bembe yewta be jala be fija me yey dum andi ay sta nanta ko alta ko mais ça y attitude godon anda way ke ya l'harmonie en fait manda sa famude mi anda entre tanton o ye o manigansi ton o ye récupérer mbudi goddo e mabbe don o wujji on tigi mbudi o ari ka suudu o tay men andi si mi yeyno mi wadi campagne me ari mi wada no communauté menen fulbe men jotto faire bay ko menen nantondirta menen papa menen mewo men joroto men yewta me wada recap no fe inon constat di tout ça men yewta mo kala da idée fi jango ko men ari ka men jodi don wado tay men don o ne may hoten quoi normalement enen ko futa jallon do ande yade waden campagne min hoten fi ariga oni no be maninka be respecta min c'est-à-dire ono be respecta en tout han se widiga joni be andai de mari dole min ha Ibrahima hali dun kono ha jona halani ko zon quoi men fo fayda men do foko dum men halani mo oni no réfléchissez tout min en tout cas tay on yata min bimbi mi dawai kanko wadi no plan makko men anda la femme mais heureusement men non men jodi do men ni bay men yandi problème taw mais gota men boujata konko nyaldi men anda on to o tipia o hal ngono hala bana men taw weti bimbi tungo mi o arti o buzu don tum be wuliti ngudi na bimbi jemma don o buzi jemma don ka jemma don o garba o babe makko no nawno yaddi foto bay makko are utan don to binta écoute ko entransay wono lingi no taji fe no ngono yarantem mo kala hebe mo so mo jemma don o buzi oye ka garva tiro ngoda boydoto mena bimbi bay finama oya hatti mbudi makodi tay ko hombo no tongo Ibrahima mena Ibrahima ko fala no ko mobu dugol men fop men ya si fettino wona menen fulbe ben maninka ben no wujjini men mi andas afamude science mi andas afamude science ando na dana problem no ko no mi innuma ona mbo problem kere o tika ka kine yarisa ay kusala ona ta mbo problem
L'homme a été à l'école, nous jogi diplôme ni mundi. Na Ibrahim Arta fancy to langue date mi jabana modu. La femme de. Konon wai diri. Bay non fetti. Tay bay yala ka yalti. Tay jaka mo ni manin kapen. Ko hala ni men ko nadu hala manin kapen. Ni manin kapen ko bem makko nawni. Imo yaade ndargo no be nyawndaro. Ya o addani be photo je nebude bem makko feno be foyino. O wi dum manin kapen. Tumini pay kun tele mi le binta. Est-ce que on nan de version jidi ngona gotu. E one ngoni ndo manin kapen no yaade. Min non hari min yemi bambanimo. Kankun kamin ni wona kanko min be no hidi gidale gre min be ko etno be min yenna be bas ke nyando nyande mi do mardi be problem nyando nyande mi do yenni be nyando nyande mi do mardi be problem o inni mani ka be go be makko na oni men o inni men fulbe benno fulbe be respecta mi bamba oni fulbe respectaka ai divergence on ko ndon pay kun sare ka minni o minni ay pièce mon no ku de on bay affaire on fetti be no di mo filandita golmo be ni joni yo ar yo ko na kiro arabe yo bana mo ay pass yo ara be labo tra woni no yata oni fala do yar ko na kiro nangamo be coupe téléphone non tun wade vidéo o fuddi ata ku debe inu gol no iko be raciste no natin c'est moji metta di lam don tun wonno halde parce que mo andi dum wadi pagay do ha nano be nani dum be nodditimo be menasi mo be ni yo yilti to kanka be nodditon be ni ay goto tawad mo goddum doubler ça une fois qu'on a qui on va régler andi fe idon butti o endike buddin ya wadira non le respecta continuer non o men artido bembe wonno halde donc boni fo para aussi rana be mukke si me yade par exemple ni ma assemblée ma réunion quelque chose comme ça si be no dimen o ara ono damen en nay menen do ono damen o yenna be ngona donc kono be jinna mo yidi be ona bi soli be no dien no atirni may ngekutembe be manika be no sikano watirni min na pay kun telmi le watane la yode bro oko wondi kon ino buri ngenen do fop mo nati dum haray ko annadi ore mayo problem mais immo me yakare ni on ya mo sira na be mukke harano imo yenni ben alanonima au fait ya wena mansa aidra koro muso piji kwa mama national oui weldi hande nyanden pay kun telmi le menasi don wena wa parti de hande min pay kun telmi le sa andi hala goddo ko awata petude yeso makko min mi ara etu mi hala ko ibe wonno halande dum kare nyon fam no goy be dum non objectif ko manipule go o ya camera sada no toni o yota ma dum do video ba o yota ma dum maintenant ce qui est arrivé tout récemment ha wengi men o bay o tay manipulation makko ngala masude ko ndu wadi ko yawgol monta video wada video on o barora fulbe ben o barora lenyongol o na maninka be no segregi menen ila famude mais yi video on tum bay me video on tum ono dilan mintaw ono dilan oni mi do fala en alfoten kan do wadi réunion tay wadi video ngoy wadi bêtise makon oni mo fala photo de camera ando wadi réunion mi wata yade min ko ngalanga no buti no wata yade après ono di pay kuntelmi no yade pay kuntelmi no dilan no aduta mo no de haro no di pay kuntelmi ko pay kuntelmi no dilan atila halande min ngono dalantaw oni mi do yade mi kutamo bay dandimo min yawa yaw wekuta mi wata yade déjà yo no dalan mena ko be mi be hewto iton min be no dila mi do ko golleta da urde sanfarange desa ko be hewto iton ko be hewto ka Ibrahima ko don pay kuntelmi le andima no dima gini oni mi no dani mo mi no dani mo no abo mi no dani ko don ngono di mi téléphone o ni la ma gini arme den mar do réunion mi no di mi har mi yejiti bom mi no de bay ko mata da ko parce ko pi même enen fulbe ben min Ibrahima oni na min konko no di la réunion c'est pas en rapport avec la bêtise que tu viens de faire non sur les réseaux sociaux vidéo moi c'est pas un rapport non parce que konko donc ça ne répond que sur toi seul quoi ça n'engage que toi. Tu n'es pas le seul peul là-bas. On est plusieurs. Il n'y a que toi. Quand on pète, joro todo hala ouais voilà gaïe ndu quoi en fait. Mais arrête ça maintenant. Maintenant on va ta manipuler demain en fait. Arrête ça. Assume ton. Oh non après Dieu minute ditete. Oh là non occupe téléphone non. Mais yo tu dan binen ko occupe non là yo dan. Mais là va foutre que réunion. Pas écouter le écoute-moi au gaini. Il est allé voir Manda ou le petit frère de
de danse kuruma. Ah, ko onno be natamo ko onno de Dubai. Phantom de Dubai. Phantom de Dubai. Tapia me ngonino ma pifima. On ari tay don tay mo wo inni on fala pare nu de o communique be fulbe ben. Donc ko nanno dum ko nanno dum bewi ma dum natiri don après o fuddi fetinkinade on pay kun tele mi lalu woni ayo mo yata onni dum on Phantom jodo woni ayo ibe mo yata c'est un trait hande je regrette de l'avoir connu pay kun tele mi lali yeso makogoy on je regrette de l'avoir connu on ce qu'il est en train de faire là il va te le faire un jour koko wadi tima ko wadate dum ankati ko jodo edo da c'est un traître un manipulateur et puis menteur pay kun tele mi la yalti don acimo maintenant baybe gayni reni o makko tun jetti vidéo tapé wadi ara no avocat makko yewti mo konko wadi don man na pas bien hande men jabondirane sina dum so ita non vidéo ni mi yaay no haka ka commissaire amina joni addu facture di facture ko nyawdir lanko passé are kanko yobi ko inde makko watte normalement ay donc on non fait iri rien doit mi jaba parce que c'est que jaba gomo c'est de se réduire à ta plus petite personne en fait. Mi ema kona me level on a ore autre men jogiti on a vision goto numani ay toi tu es un créateur de contenu mais pourquoi gongore kadi non aljin a channel hakke alan sum non gongore ko kanko andi ko yani so ye mi anda alla no andi mi video gongore ko har bonde goddo ko an kanko goddo go aljin ko mi gerente jogoy min ko kaki mbo meba tan jigi jaga utan drogue blood boy e community na min ko to meba me piji gonto mu ko ta ko fiu ka goltum mi yaay il m'a attaqué bien sûr aya mi yalta modan sorti fi dum parce que min continue jandi on a fi dum je ne ferai jamais ça en fait mi cité homme papino din 3000 euros ji ko ari ko mbo jeeno c'était malinke jettuno dum ko argent de poste ko yoba appartement makon yoba crédit internet ko nanta tay dum ko kambe jokondira no ton parce que kanko bonana maninka o yidon jema bimbi be afini tun tay mbudi ala tayo ya de maji waro ni memene wo fulbe hidaka maninka be ngiti me won abino awayino magine d'abord abi o lutirno mbudi Olutino dika. Au moins il faut tu l'auras c'est on doit la tête non dans la tête affaire campagnon au hida scandale surtout parce que c'est des temps c'est des choses il y avait beaucoup d'éphémères là-bas quoi voilà c'est parce que elle aussi elle avait des concurrents tu vois voilà oui full manika oui, mais Fulbe Manika, c'est ce qu'il voulait éviter. Parce que moi, Ibrahima, pourquoi Ibrahima, non, c'est sur ce chemin, il voulait aller fio besoin diaw. Kodum, on a des fio besoin makondiaw. Anda ko no organise donc mais comme famille ko inete ro timaidara mo yidi yimbe be anni be wondu no parce que mi no mo pide de force spéciale warno duni force c'est pas le même cas. Kona go to Aljim. Là-bas, il y avait des problèmes leadership entre eux. Parce que faut nos familles ko kanyunje Bill Konde Aïssa Doumbouya. Kala ya uno de ton taille, tu n'es pas méfiant, ils vont te mettre dans la merde. Tu vois? Maya la solution, mi uno non fa pokoy. Andy, Maya la solution, elle est influente, elle ne la voit pas comme ça, elle est influente. No, ay kuma mutum ni bebe mamushu wallahi. No, abino pai activité komene ngofal no fawde. Jango sala jabi ite bo di de ma baza benere na wel di mamu komene wonno be takko makko. Ankan acca ha ko mi amata don publiami wala publicité entreprise ngoron ka de tude kono alla yobete an. Ko fi ono ngala wala de